kukutana kwa siku zinazokuja. Hiyo Methali tuliyoisoma 31, soma fungu la 18. Fungu la 18 maandiko yanasema, huona kama bidhaa yake ina faida. Huyu mwanamke anaona bidhaa yake kama ina faida. Taa yake haizimiki usiku. Taa yake haizimiki usiku. Asante sana. Ukitaka uwe mlinzi mzuri, fanya vitu vya faida hapo kwenye familia. Hakuna mwanamume ambaye hataki faida. Eti wewe umeoa mke anaingiza faida, eti siku moja utamtaka atoke. Asiyo ni mwanamume gani anataka atoke? Sasa wanawake, tengeneza mazingira yenye faida, mazungumzo yenye faida, safari zako zenye faida. Ukifanya faida tu, mume wako unamweka anatulia nyumbani. Lakini kama ni kuvurugana tu, hakuna faida. Mwanaume akigundua kwamba kwako hakuna faida, atapiga stori magengeni, akukute unasinzia, umesha sinzia. Lakini kama anaelewa kwamba kuna mazungumzo ya faida, hapa kuja niwahi mke wangu hajalala ili tukapate faida. Kwa hiyo Mungu atubariki kwa haya machache kwa jina la Yesu, amina. Sasa tunaweza kusoma kidogo.